Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Madame Therese Kayikwamba Gutera yasabye ambasaderi wa Uganda muri Kongo Kinshasa Farid Karisi bisobanura ku ifungurwa ry'umupaka wa Bunagana n'indi ikoze ku bice bigenzurwa n'ibiro rya M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo yatangaje ko ambasaderi Karisi yahamagajwe kuwa kane nyuma y'ibiherutse kuba guverinoma ya Kongo ikabifata nk'ibiteye impungenge. Kayikwamba yasobanurira ambasaderi wa Uganda ko guverinoma ya Kongo yabajwe n'icyemezo cyo gufungura imipaka cyafashwe na Perezida Museveni. Umupaka wa Bunagana n'indi huza Uganda n'ibice bya Kongo bigenzurwa M23 yafunguwe tariki ya 10 Nyakanga nyuma yo gutakamba ko abaturage bagizeho ingaruka n'ifungwa ryayo cyane cyane abakora ubucuruzi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Mose Kenurwa yatangaje ko abayobozi bose bafunze imipaka bazakorwaho iperereza kuko nta cyakabaye kibuza abaturage gucuruza. Umujyi wa Bunagana wafashwe na M23 kuva muri Kamena mu myaka 3 ishize. Ibikorwa by'ubucuruzi byo ku mupaka wabo birahagarara. Leta ya Kongo yifuza ko imipaka yose ikoze ku bice bigenzurwa n'inyeshyamba yakomeza gufungwa kugeza izabyisubiriza. Hanyuma y'amezi ane ingabo z'u Burundi zikuwe n'ibiro rya M23 mu gitandukanye urasezerwa bwa Kongo ubu ngo zigeze ku mugambi wo gusubiramo zikoresha ibitero bikomeye. Raporo y'impuguke z'umuryango w'ubumwe w'Igicurasi yamye ko urasezerwa bwa Kongo ari ingabo z'u Burundi ziri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9 zikorera mu kibaya cya Rusizi ndetse n'hafi y'imisozi ya Minembwe. Minisitiri w'ingabo z'u Burundi Alain Tribert Mutabazi ku itariki ya 15 yavuze ko ingabo z'igihugu cye zikiri kubungabunga amahoro, kurinda imipaka ndetse no kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka kuwa gatanu yatangaje ko nubwo leta ya Kongo iri mu biganiro bya politiki muri Qatar inakomeje gutegura intambara ikoresheje imitwe y'ingabo zirimo n'iz'u Burundi. Kanyuka yasobanuye ko ingabo za Kongo zorejwe mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, izindi zivapinga muri Karere na Rubero ndetse na Kisangani muri Hacopo kugira ngo zitere M23. Ati abasirikare benshi bava muri Karere bajya Uvira, bava Bujumbura bajya Shabunda na Kisangani. Mu cyumweru ho ryizi ingabo ryagaba ibitero bikaze ku birindiro byacu. Umuvugizi yavuze ko Burundi bwirengagije uburyo bwatsinzwe urugamba mu bihe byashize, bwohereje abandi basirikare 520 muri Shabunda bajya kongerera imbaraga bari mu kibaya cya Rusizi bagamije gufata Bukavu. Ati igisirikare cy'u Burundi cyongeye kugwa mu makosa nko mu gihe cyashize, cyohereza abatoye basirikare 520 muri Shabunda zerekeza Bukavu zinyuze Nzibira kugira ngo zongerere imbaraga ziri mu kibaya cya Rusizi. Kanyuka yagaragaje ko M23 ifite uburenganzira bwo kurinda abaturage no kwirwanaho igasenyera igishobora guhungabanya umutekano aho gituruka. Hagati aho nubwo abatavuga n'ubutegetsi bwa Kongo bakomeje kwamagana leta ya Kongo ko ikomeje gutaguza amafaranga yo kwamamaza igihugu mu makipe y'u Burayi. Ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne irabyinira ku rukoma ko yamaze kuyatera umufuka. Leta ya Kongo yemeye kwishyura FC Barcelona muri Espagne miliyoni 43 z'amadolari yo kwamamaza iki gihugu hagamijwe guteza imbere ubukerarugendo bwacyo nk'uko biri mu masezerano y'ubucuruzi by'Abongereza bitazi byabonye. Aho masezerano asinywe ku itariki ya 29 ukwezi gushize kwa gatandatu avuga ko ikirango cyangwa se logo kigaragaza igihugu nk'umutima wa Afurika kizaboneka inyuma ku myenda y'imyitozo y'amakipe y'abagabo n'abagore ya Barcelona. Iyi logo kandi izaboneka mu kwamamaza iyi kipe muri magazine yo muri raporo y'umwaka w'iyi kipe. Nk'uko amasezerano bivuga, Kongo zishyura hagati ya miliyoni 11 z'amadolari na miliyoni 13 ku mwaka mu gihe cy'imyaka 4 mu masezerano. Amakipe ya AS Monaco yo mu Bufaransa na AS Milan yo mu Butaliyani nayo mu kwezi gushira yatangaje atavuze uko yishyuwe. Amasezerano yagiranye na Kongo Kinshasa kuwa gatatu Moise Katumbi kuri ishyaka Ensemble pour la République ritavuga n'ubutegetsi bwa Kongo yandikiye Perezida Ibaruwa avuga ko amasezerano n'igitutsi gukabaro k'abaturage ba Kongo. Mwibaruwe Katumbi usanzwe ufite ikipe ya TP Mazembe ati barasohora miliyoni z'amadolari yo gufasha amakipe asanzwe akize cyane yo mu Burayi mu gihe barananiwe gutanga 600 by'amadolari ngo turangize shampiyona yacu y'umupira w'amaguru. Ati ni ngombwa kwibutsa ko shampiyona yacu yahagaze igeze hagati kubera kubura amafaranga. Arongera ati mu gihe bimeze gutyo kandi birasinya amasezerano n'amakipe yo hanze afite abakinnyi b'abasimbura bahembwa neza kurusha Minisitiri wa Kongo Kinshasa. Didier Budimbu, Minisitiri wa Kongo Kinshasa ushinzwe imikino, yabwiye Reuters ko amasezerano ya AS Monaco ari miliyoni 1.8 by'amadolari ku mwaka gusa niyatangaje hazishyurwa na AS Milan. Umwe wagize guverinoma muri Kongo Kinshasa avuga ko amasezerano ya AC Milan angana miliyoni 13 z'amadolari ku mwaka nk'uko Reuters bitangaza. Mu gutangaza amasezerano ya AC Milan tariki ya 20 Kamena, Minisitiri Didier Mupambia w'ubukerarugendo muri Kongo yavuze ko ari uburyo bwa leta bwo gusubiza Kongo ku ruhando mpuzamahanga nk'igihugu gikomeye ku mugabane wa Afurika mu guteza imbere ubukerarugendo no kwerekana amahirwe gifite mu ishoramari. Muri Gashyantare Therese Kayikwamba Gutera, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo asabye amakipe ya Arsenal, Bayern Munich na Paris Saint-Germain y'u Burayi guhagarika amasezerano ufitanye na leta y'u Rwanda yo kwamamaza Visit Rwanda. Byari nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe imijyi na Bukavu muri Burasirazuba bwa Kongo. Kongo Kinshasa yavuze ko umutwe ufashwa n'u Rwanda gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro acuruzwa mu Rwanda. U Rwanda rwahakanye ibyo birego bya Kongo Kinshasa. Ibinyamakuru by'imikino muri Espagne bigaragaza ko Barcelona ikeneye amafaranga ya Kongo kugira ngo ayifashe kuzana abakinnyi bashya bazakina shampiyona itaha no gushyira mu ngiro itegeko rya La Liga rizwi nka 1 by 1 riteka amakipe gukoresha ingingo y'imari ingana n'ibyo yinjije. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Baratwumya
umunyapolitiki Freeman Mbowe waza ari perezida w'ishyaka Chadema yongeye kugaragara mu ruhando rw'abanyapolitiki kuva mu kwezi kwa mbere ubwo hagikorwa na Tundurusi kuri uyu mwanya. Uyu mugabo ibinyamakuru bimwe bya Tanzania byavuze ko ari yitabira umuhango wo gutangiza icyerekezo Tanzania 2050 wafunguwe na Perezida Samia Suluhu Hassan, ariko ngo ubona hari nk'udahari. Uyu munyapolitiki hari ibinyamakuru byavuze ko umwanya munini yawumaze yubitse umutwe muri telefone ye. Hari ibindi binyamakuru nka Dacanzo byavuze ko bwana Mbowe yanahaye ikiganiro abanyamakuru, ariko ngo birakeye ko ngo yabashaka umwanya mu butegetsi bwa Madame Samia Suluhu Hassan kuko bandi banyacyubahiro bafashe ifoto na perezida mu kivunge. Freeman Mbowe ngo agenda wenyine yifotoranye na perezida, baturiye basanga yashaka ko ari bumwibuka akamuha imbehe. Freeman Mbowe agiye ushinzwe kugurisha ishyaka Chadema muri CCM yashimye icyo cyerekezo, ariko k'abanyapolitiki nikaburamo, ariko ka politiki nikaburamo ko yavuze ko ushaka kugarura inzira nshya aba akwiye kubanza kumenya ngo nihe byapfiriye kugira ngo azabone uko akosora. Uyu munyapolitiki yavuze ko Tanzania ikwiye kubanza kwemera ko hahise yayo hatabaye heza cyane, ngo mu myaka 25 ishize demokarasi yasubiye inyuma, ndetse yabayeho n'igihe cyo gutesha agaciro politiki y'amashyaka menshi ku buryo utayira kuri icyo akosora ngo yabagiye kwambarira inkweto hejuru y'igisebe. Freeman Mbowe baje gucyo avuga ku bukangurambaga bwa no reforms no elections bw'ishyaka Chadema yategetse imyaka 25 n'ucararumira. Yavuze ko ari umuyoboke usanzwe ubuyobozi bakwiye kubibazwa. Tundurusi wamusimbuye kuri urafunze ku byaha byo guhambana igihugu no kugumura abaturage. Hari amakuru ava ko bwana Mbowe baragiye mu ishyaka Chauma nyuma yo kuva ku buyobozi bwa Chadema. Uyu munyapolitiki agaragaye mu ruhame nyuma y'imyanzuro yafatiwe ishyaka Chadema yo kuba ritemerewe kujya mu bikorwa bya politiki mu myaka 5 iri imbere, ndetse ko ritemerewe no kuvugana n'itangazamakuru. God Bless Rema, umwe mu nkoramutima cyane w'ishyaka Chadema, yanditse ubutumwa burebure cyane kuri rubuga rwa X anenga Freeman Mbowe ko yaragaragaye mu ruhame kandi yaracitse mu nzira y'umusaraba ishyaka ryaciyemo. Ati umuntu abayeho ngo waracecetse mu gihe kingana kuriya, abantu bacu barafunzwe, ishyaka ryaciwe mu gihugu waracecetse, ariko yigaragaje mu bikorwa bya politiki. Ati ibyo bifite icyo bisobanuye muri politiki. Naho imiryango itari leta ndetse n'abasesenguzi mu bukungu basabye ko hajyayo komisiyo yigenga igacukumbura ruswa yabaye akarande mu gihugu cy'u Burundi, hakamenyekana irengero rya miliyari y'amadolari yagurijwe mu y'agaciro muri Emirati z'Abarabu atarageze mu isanduku ya leta. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko imibare igaragaza ko hagati ya 2013 na 2023 Burundi bwagurije muri Emirati z'Abarabu mu y'agaciro ya miliyari 1,300 z'amadolari, nyamara mu isanduku ya leta akaba yarashyizwemo agera kuri miliyoni 400 gusa z'amadolari. Amakuru nubwo nta muntu atunga urutoki arakeka ko ubujura bwahuriweho n'inzego zitandukanye n'abakomeye ngo ntibyumvikane ukuntu igihugu nk'u Burundi abaturage babe mu bukene bukabije, nta mazi, nta mashuri, nta kintu gihari, abantu batinyuka kurya miliyari y'amadolari y'Amerika. Abarundi bahoze mu butegetsi baba mu buhungiro bavuga ko hashobora kuba harimo akaboko katagaragara mu kohereza ibicuruzwa by'igihugu hanze, amafaranga yinjiye akabanza kugira aho anyura mbere yo kugezwa mu isanduku ya leta. Imiryango itegamiye kuri leta mu Burundi yasaba ko hajyaho komisiyo yigenga igacukumbura ahantu harengeye miliyari y'amadolari, kuko icyo gihugu bigaragara ko nta cyerekezo gifite niba imikorere yacyo idahindutse. Harabona ko ibibazo byose bituruka ku kuba Urundi nta buyobozi buhamye bufite, byose bikaba bipfira kuba buri wese wegereye isanduku ya leta ashaka kuvana amaye. Abavugisha inani nari mu Burundi bavuga ko birenze ubugambanyi ku gihugu, ahubwo binerekana ko ubutegetsi buri mu Burundi budashoboye kurinda umutungo w'igihugu n'abaturage. Agaseke k'amakuru mu Karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika maze ko nyabanga leta y'Imitera umutekano imbere mu gihugu General David Muhozi yaburi inzego z'umutekano, asaba ko mu gihe igihugu cyitegura amatora umwaka utaha badakwiye gukora iyicarubozo abantu bakekaho ibyaha bafungiye hatandukanye. Uyu musirikare yasabye inzego zose kwibuka ko na Perezida Museveni ubwo yamagana ibintu byose biganisha ku iyicarubozo. Uganda bafunzwe n'abakekwaho ibyaha bakunze kuvuga ko bakorerwa iyicarubozo muri za kasho za polisi. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iherutse gutangaza ko igihugu kibamo iyicarubozo ku rwego rwo hejuru. General David Muhozi yavuze ko amatora y'umwaka utaha buri wese akwiye kugira uruhare kugira ngo yemeze abo sivile ndetse no mu nzego z'umutekano. Umwe mu banyabuganda bakorewe iyicarubozo muri 2018 mu buhamya bwe avuga ko yakubiswe bakoresheje umuriro w'amashanyarazi, akangizwa imyanya y'ibanga kuramo uburemba, ndetse akaba yaranamugaye burundu hamwe atakibasha kwibuka ikintu na kimwe. Uwo mugabo ngo bazwaga amakuru y'imfu zikoreshejwe imbunda azahitanye mu bapolisi bakuru muri Uganda muri 2018 mbere y'amatora umwaka utaha. Ariko kandi muri iki gihugu haravugwa intugunda mu matora y'ibanze imbere mu ishyaka NRM, ndetse igipolisi cyatangaje ko hari abantu 90 batoye muri yombi bazira guteza umutekano muke muri aya matora mu gihugu. Nko mu karere ka Ntunga mu depite ruhagarariye mu nteko ishinga amategeko biravuga ko yakomeretse bikomeye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Hanyuma Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko igihugu cye cyicuza cyane ku gitero cyayobye cyakubise inyubako imwe ya kiliziya muri Gaza hagapfira abantu 3 mu bahungiye. Vatican yavuze ko muri benshi bakomeretse harimo Padiri Gabriel Umanere w'iyi kiliziya muri Gaza. Mu itangazo rya Netanyahu ati buri buzima bw'inzirakarengane butakaye wari icyago, twihanganije imiryango yabuze ababo ndetse n'abo kwemera. Iki gitero cyabaye ku kane ubwo ingabo za Israel zarasaga kuri kiliziya y'umuryango mutagatifu muri Gaza. Abantu bakomeretse barimo Padiri w'iyi kiliziya Gabriel Umanere nk'uko ivuga na kiliziya ya Yerusalemu ari nayo ireberera iyi ngiyi imwe iba muri Gaza. Vatican yavuze ko Padiri Umanere yakomeretse gato mu gihe izindi nkomere zirimo abamerewe nabi.
Papa Leo wa 14 yatangaje ko ababajwe cyane no kumenya iki gitero cyishe kikanakomeretsa abantu, yongera gusaba ko muri Gaza haba agahenge. Padiri Romanini ukomoka muri Argentina yamenyekanye cyane kubera ko avuganaga hafi buri munsi kuri telefone niwe ari Papa Francis ubwo intambara yatangiraga. Papa Francis yashimaga umuhate wa Romanini nk'umupadiri gatolika wenyine wari muri Gaza muri icyo gihe. Mu itangazo Netanyahu yavuze ko Israel irimo gukora iperereza ku byabaye kandi ikomeje ubushake bwayo bwo kurinda abaturage n'ahantu hatagatifu. Igisirikare cya Israel cyo cyatangaje ko iperereza ry'ibanze ryerekana ko ibice by'igisasu cyarashwe muri ako gace ari byaguye kuri iyo kiliziya y'umuryango mutagatifu muri Gaza. Caroline Levitt, umuvugizi w'ibiro bya perezida wa Amerika, yavuze ko Perezida Donald Trump atishimiye iki gitero kuri kiliziya muri Gaza. Caroline yavuze ko Trump yamagaye Netanyahu ngo amubaze iby'iki gitero. Giorgia Meloni, minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, yamaganye Israel kuri iki gitero. Yavuze ko ibitero Israel imaze amezi ikora ku baturage b'abasivile bitakwihanganirwa. Umubare utazwi neza w'abantu bahungiye kuri iyi kiliziya bizeye ko batekanye niho bamaze igihe baba nk'uko kiliziya ya Yerusalemu ibyemera. Yavuze ko muri bo hari benshi bakomeretse. Ku wa kane abandi bantu barenga 20 muri Gaza barishwe mu bitero bitandukanye bya Israel mu tundi duce twa Gaza. Ku mibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Hamas hamwe na leta ya Israel, abantu bose hamwe barenga 60, abanyapalestina 58,312 n'abanyayisraeli barenga 900 bamaze kwicwa muri intambara yatangiye mu kwezi kwa karindwi k'Ukwakira mu myaka 2 ishize. Ubu yahinduye igice kinini cya Gaza umuyonga. Israel yateye Gaza ivuga ko ije kwimura ku gitero cya Hamas imbere muri Israel kandi kwigamije kurandura umutwe wa Hamas. Hagati y'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byavuze ko Perezida wa Amerika Donald Trump afite indwara y'imitsi imutera kubyimba amaguru. Indwara y'imitsi yafashe Perezida Donald Trump izi nka chronic venous insufficiency, yibasira imitsi cyane yo mu kaguru ku buryo itagira ubushobozi bwo kohereza amaraso mu mutima, ahubwo agatemba asubira inyuma ku buryo atera ibirenge n'amaguru kubyimba. Mu minsi ishize nibwo ubuzima bwa Donald Trump bwatangiye kwibazwaho nyuma y'amafoto yagiye hanze bigaragara ko ibirenge n'intoki bye byabyimbye. Nyuma yo kubona iki kibazo, White House yatangaje ko Trump yagiye kwa muganga bagasanga afite iyo ndwara. Ni amakuru yagiye hanze ku wa kane. Trump imyaka 79 afashwe n'indwara nyuma y'uko yakunze kumvikana avuga ko ari we perezida ufite ubuzima bwiza wabayeho mu mateka y'isi. Hanyuma y'amezi bivuga ko batandukanye. Barack Obama wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugore Michelle Obama bwa mbere bombi bari kumwe bavuze kuri ibi byavuzwe ku rushako rwabo. Bijeje abakunzi b'ikupure ko batigeze na rimwe batekereza gutandukana. Mu kiganiro cya Michelle Obama na musaza we Craig Robinson cyitwa IMO podcast, Barack imyaka 63 na Michelle imyaka 61 batewe urwenya kuri ibyo bihuha byatangiye mu mezi ashize. Ubwo yinjiraga muri iki kiganiro amagoye n'umugore we, Obama asetsa ati yarangaruye mu rugo, hari igihe byari bigoye. Michelle yamusubiza tuyitangira ibyo. Mu ntangiriro z'umwaka uyoboza ari perezida wa Amerika yabonetse mu mihango ibiri y'ingenzi atari kumwe n'umugore we, harimo nko gushyingura ari perezida wa Amerika Jimmy Carter no kurera kwa Donald Trump. Ibi byarushijeho gukomeza ibihuha ko batandukanye, ariko bavuze kuri gutandukanye n'ibyo. Michelle Obama we mbere yari yamaze kugira icyo atangaza kuri ibyo bihuha ku rushako rwabo. Yavuze ko ubwe nk'umugore wigenga ukuze atumva uburyo atakwihitiramo niba ajya mu bikorwa umugabo yagiyemo cyangwa se mu bikorwa by'ubwite. Yanaguye ibyo bihuha biravuga ko jye n'umugabo wanjye twatandukanye. Obama yakomeje guceceka ntagira icyo avuga kuri ibyo bihuha. Mu kiganiro cye na musaza we Michelle yongeye gushimangira ko urugo rwabo rumaze imyaka 32 rugikomeye. Ati nta na rimwe mu rushako rwacu nigeze ntekereza guta umugabo wanjye. Twaciye mu bihe bikomeye cyane, twagize ibihe byinshi byiza, ibihe bitandukanye, kandi nabaye umuntu mwiza kurushaho kubera umugabo nashatse. Barack yahise yinjira mu mujyi w'amagambo y'umugore we aramusubiza ati oya ntutumendera nonaha. Ikiganiro kigitangira, muramo Craig Robinson yahise avuga ko yasabwe kubaza iby'urushako rwa mushiki we ngo Barack yamugize ate. Barack yasetse ku bantu bibaje ko ari we waba intandaro y'ikibazo. Ati ntibanabaza ngo byagenze gute, baravuga ngo yamugize ate. Michelle Obama na Barack Obama bashakanye muri 1992, bafitanye abana babiri b'abakobwa, Mary Obama mu myaka 27 na Sasha Obama mu myaka 24. Ariko rero umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro ya perezida wa Kongo Kinshasa Jean-Franc Ntumba Buwamunda arakekwaho umugambi wo kugirana n'umukuru w'igihugu. Jean Ntumba n'umumaze imyaka myinshi ari abizerwa wa perezida wa Kongo Tshisekedi, akaba yaragize uruhare rukomeye mu byemezo umukuru w'igihugu afata mu rwego rw'igisirikare. Umusirikare yagize uruhare rukomeye mu igurwa ry'ibikoresho bigezweho bya gisirikare byifashishwa ku rugamba rwo kurwanya M23 rigenza ibice byinshi bya Kivu Amajyaruguru n'Amajyepfo nka drone za CH4 zaguzwe mu Bushinwa. Ku mugoroba wo kuwa kane Jean Ntumba yatswe ibibazo n'abashinzwe iperereza ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano ku mugambi wo kugira nabi perezida Tshisekedi, ndetse bivuga ko yanahise atabwa muri yombi. Kuri ibyo rero naho General Christian Chiwewe Songesa wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo n'umujyanama wa perezida wa Kongo mu bikorwa bya gisirikare yahatiye ibibazo mbere yo gutabwa muri yombi akekwaho gushaka kwica umukuru w'igihugu. Nubwo Jean Ntumba yagumye mu nshingano, abashinzwe iperereza bamukurikiranaga hafi yuko muri Mutarama uyu mwaka, ubwo Chile mu Suisse mu nama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu yamenyeshejwe ko uyu musirikare umwe mu bashaka kumukura ku butegetsi. Chile yaburiwe n'umushoramari w'umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Israel Moti Kahana wari witabiriye inama y'iri huriro. Kahana ari mu bantu batatu Amerika yohereje Kinshasa muri uyu mwaka kugira ngo baganire na perezida wa Kongo ku ifunguro ry'abanyamerika batatu bari bafungiyeyo barakatiwe igihano cy'urupfu. Jean Ntumba umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu
kuva muri Nyakanga 2020 asimura Lieutenant General Jean Claude Yavukabeye